ijay zero crime ay nag-conduct investigation because I was engaged by the respondent in this case, Apo, panggap ka DJ kaso ng illegal possession of firearm. And there Apo, ado tinakasarsaritan including barangay official who took the video recording nga rumrumwar nga ado ti breach of PNP protocol. At makita tayo umuna, even pa naala da jay waistline, assuming naala that waistline. Proper DJ action ti kapulisan tayo nga bit-bit-bitin na tayo paltog nga idikdikyak na ijabagi singgilahan. Kinorog inagaw nan sa nagadun nagpipinaltog ijay. Will it not endanger the public? Zero krantay deta idiperyahan nagadut tao. That is my first concern. Kadwa nga concern, activity ti city deta. We need to ensure the protection not only of the PNP but by the visitors and workers in that area. Isa kasapulan nga ada kumalata CCTV during in general lang at tinaalak nga CCTV dirabi ijela entrance. So makita tinakad ado nga pulis nga simmangpet more than 10 nga pulis nga simmangpet nagkukuyog na nga simrek ijay. Unfortunately, aming nga body worn camera, aming nga cellphone nga makikita nga nakasagana nga pinag-video according to the PNP, tay dumawatak ti records and information from them no na-cover DJ pinangalad at paltog allegedly from the possession of the client. Nagkaroon ka no ti technical problem iso ti kunada. So, nagkataon lang nga technical problem. Under the law, duwa nga police dapat naka-body worn camera no ada police operation. Kayat kumeten Apo, adami pondo ti syudad, we need to ensure the public from these unscrupulous activities. Ikante amin body worn camera ti kapulisan tayo. Double purpose for the protection of the PNP and also for the protection of our people. At ibagada nga, ada paltok nga nakasibukel nga paltoken ka, di makita niya body worn camera, ang kadi Apo, anyam, yun da body worn camera, gaya makit, adrara na da amin nga, the technical problem, it will create more doubt, Apo. So, maruno, considering nga city activity deta peryaan, dapat i-obligan ni ka DJ highest bidder nga ikan-meet CCTV to those strategic places, iji unag ti peryaan. Take note, iji nga area di na ipabuya Apo, around 25 to 30 meters distance na from the entrance of the peryahan. So, just imagine, no, kung naalak na CCTV pa, di daduma pa nga CCTV, although entrance lang. No, kumapay at the jail likod, it will be of big help. No, kasano nga makita, no, adakat talaga nagimula or awan. Tata, based on my investigation, nakaduda mga ibaga nga naimula. Actually, I have other video recordings entrusted to me for this purpose to prove the innocence of the suspect Apo. Ano plano tayo nga rod, sir? Paayaban tayo ti PNP ti session to no next week? Pending tatay, piskalya tataleta ka, so proper jurisdiction ijay. But my concern as a government official Apo, there should be something to be done by the government. Hanlang kumang duduwat, dapat to naka-duty ka nga police, kato body worn camera dapat kasla Amerika kumatap mo may cut DJ tampering, may cut DJ planting of evidence. 21st century tatan kasla pa lang we are living ti year pokong nga ang kuman. And all the vehicles ti Lawag City, even the Lawag City PNP and the Lawag City government, dapat adapay dashcam na. Supposed to be. At impasak nga ordinance sa iti ko Apo, as a result ka rin pinakapaltog ko, I made it a point nga ado nga establishment ti ado ti CCTV na. Nga han lang iti uneg ti requirement nga ada CCTV na pati kalsada. Ken na nga to't resolution na. Ti purpose ko di Apo, malimit di crime nga mapasama at the same time the krimen, akit Aristotle lang nga mabuyan at pepeso nga
napasama. But it seems that lumalayng met dagiti kapulisanen no ada dagiti rumrumwar nga transaction dang allegedly akit DJ area nga transaction puro awan met CCTV or ang function ti body worn camera apo. So it is alarming like my other case di ma-alarma 64 and 70 years old. Ami nga taga Piddig pa DJ piskalya ti Madam Magdakit anda mamati ka DJ kapulisan ti Piddig nga naglakod at siya ti 1,000 ti well-off nga family. Akit binakda ami nga pagnaan na-identify mi DJ lugan nga nang black. Sa balit nagnana ti awan CCTV. So coincident kuma apo nga nag-block da tinublugan. So nagdiretso iso da alternate road. Ijay da awan CCTV, ijay da ginamatan. Awan body worn camera nga actual nga ng video DJ na kasama. So here we are now. Ada dagiti tao nga nakabalod because of these atrocities. Apo. So there's something to be done. We need to protect our citizenry. Han dapat nga dagiti kapulisan tayo most usar ti duration nga tao, politiko man or na-influensya nga tao to do illegal things, especially those persons nga awamet talaga aramidan da ako.